Il-blockchain fl-aħħar ġimagħtejn pruvajna nagħtukom toma ta' x'inhi u ta' kif se tenna b'servizzi ġodda li jagħmlu l-ħajja aktar faċli. Din it-teknoloġija għadha qed tiżviluppaw ħafna kumpaniji internazzjonali qed jippruvaw jivvintaw servizzi ġodda fuq il-blockchain li jkunu jistgħu jużawhom min-nies madwar id-dinja kollha. Imma mhux inbilli tivvinta servizz fuq il-blockchain. Kif se naf dak? Kif se nkun naf li dak is-servizz vera jaħdem u vera ħajamil lil ġid, Hawnhekk tidħol Malta. Għal dan il-għan, il-Gvern Malta ħareġ 3 liġijiet biex jibda jiċċertifika dawn is-servizzi ġodda fuq il-blockchain. Dan ifisser li kumpanija li tkun ivvintat servizz ġdid fuq il-blockchain tista' tiġi Malta u tiċċertifika li dak is-servizz jaħdem u vera jagħmel dak li qed tgħid li jagħmel. U bekk is-servizz tagħha jkun aktar kredibbli u jinbih aktar. Biex issir din iċ-ċertifikazzjoni twaqfet il-Malta Digital Innovation Authority u hawnhekk fl-uffiċċju tagħhom illum. Dawn xogħolhom hu li jiċċekkjaw dan is-servizzi ġodda tal-blockchain, jaraw li jaħdmu sew, jaraw li jaħdmu skont il-liġi u jiċċertifikawhom biex ikunu jistgħu jinbigħu fuq is-suq. Speċi kif taħdem l-MFSA, tiċċertifika kumpaniji li jkollhom xi servizz finanzjarju x'joffru bħal investiment ta' bonds jew shares u tara li huma kollox sew skont il-liġi qabel toħroġhom mal-pubbliku. Apparti dan qed jiġu ċertifikati wkoll servizzi finanzjarji relatati mal-cryptocurrencies, dawk il-muniti diġitali bħal Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple u ħafna oħrajn. Dawn il-muniti diġitali huma forma oħra ta' flus bħall-euro, imma ma tarahomx bħall-euro u bihom tista' tħallas għal servizzi fuq il-blockchain. U minflok ikunu bħal dawn hekk li titfaħħom fil-kartira u żommhom fil-but, ikunu fuq wallet diġitali li jkollok aċċess għalih inti biss. Malta kienet innovattiva u l-ewwel fid-dinja li għamlet dawn il-liġijiet tal-blockchain. Għalhekk ksibna l-isem ta' The Blockchain Island fil-medja internazzjonali. Saħansitra Robert Ovjola, uffiċjal għoli fil-Kummissjoni Ewropea faħħarna. I'm really impressed. I just met representatives of the Maltese government, what they've done in terms of legislation, what they've done in terms of new ideas to actually certify application based on blockchain. It's really an impressive development. So well done, Malta. Dan wassal biex aktar kumpaniji jiġu jinvestu Malta, jinħolqu aktar impjiegi u ħafna aktar Maltini gawdu minn dal-introjtu li qed jiġi ġenerat f'din l-industrija. Imma dwar dal-investiment u s-saħħa tal-blockchain f'Malta inkellmukom aktar il-ġimgħa d-dieħla.